Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza bakunzi b'umuryango TV. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique. Nkuko rero mumaze kubimenyera, muri aka kanya tuba tuje kugira ngo tuganire ku makuru atandukanye, ariko by'umwihariko turebera hamwe amakuru aba ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 umaze kwigarurira umujyi wa Goma, ndetse kuri ubu ngubu imirwano ikaba ikomereje muri Kivu y'Amajyepfo, aho iriya ntara nayo umutwe wa M23 ishaka ko wigarurira. No kuvuga ngo irashaka kubohora abaturage baho, niko bavuga ubundi, niko umutwe wa M23 uvuga. Nejo rero hari imirwano yabaye, ibyo byose nibyo tuze kugenda tugarukaho. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Vincent Habumugisha. Vincent, waramutse neza? Waramutse neza. Amahoro amahoro. Amahoro kuri twese. Yego yego. Hari itangazo ryarayisohowe na M23 rivuga yuko uyu mutwe wamaze gushyiraho abayobozi bashya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo harimo guverineri nabonye yitwa ni Manzi Ngarambe Willy. Oya, Manzi Ngarambe Willy ni vice guverineri. Musanga Joseph. Joseph. Sikwari basomera sibyo byaba byiza. Kuri basomera nubundi kivugwamo na amazina. Twe icyo turakora nuko turaza kurigaragaza, bari kuribona ku mashusho. Ahubwo igihari nuko uyu muhuzabikorwa nyine Colonel Nanga itangazo yasinye yashyizeho Manzi Ngarambe Willy nka vice guverineri ushinzwe ibibazo bya politike, ashyiraho kandi yanashyizeho witwa Bahati Shadrako yagizwe vice guverineri. Ariko ibyo nanone biza na nyuma y'uko Tshisekedi yari yashyizeho usimbura nyakwigendera Peter Chirimwami. Abantu baribaza bati, kuba umutwe wa M23 washyizeho abayobozi bagomba kuyobora iyi ntara, ariko nanone na Tshisekedi akaba afite guverineri we, ibi bintu mu buryo bwa politike n'umutekano umuntu yabisesengura ate Vincent? Kambanze nkomeze ku bayobozi bose yashyizeho, none nimbarangiza nkomereze ku icyo kibazo warumbaje. Nta kibazo. Yashyizeho Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga ko ari wagiye wemeza ibi byemezo byafashwe. Bakizeho na Madamu Mukadisi Niragire Helena, umuyobozi wa meri ya Goma. Bakiraho Monsieur Abdul Bikuru Crispin, umuyobozi wa commune Karisimbi. Bashyiraho Monsieur Kuru Musubaho Jean Louis, umuyobozi wa commune Kirumba. Yego. Ndetse bashyizeho Katembo Ndariye Julien, umuyobozi nyine muri Goma, n'ubundi bashyiraho Ngabo Desire, umuyobozi wungirije muri Goma. Ahangaha rero nk'uko bimbaza, ibi ni ibigaragaza yuko nyine hagati ya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa badashaka kuba bacanubaka ku byerekeranye n'imiyoborere y'iyi ntara. Niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwarashyizeho General Evariste Kakure Somo no kuyobora iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, noneho AFC nayo igashyiraho Bahati Musanga Joseph imiyoborere batahuza. Mu rwego rwa politike ni ikikwereka ko iyi ntara AFC ishaka kuyigenzuraho kurenza uko Kinshasa yayigenzura. Kandi tunagarutse ku masezerano M23 itaravuka yari yaragiranye icyitwa CNDP, yari yaragiranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa igihe hariho Joseph Desire Kabila. Aba bantu bahuriye muri uyu mutwe wa M23 basabaga yuko bo intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo aribo bayikontorora mu bigendanye n'ubuyobozi ndetse na gisirikare mu gihe kingana n'imyaka 5. M23 rero yaje kuvuka yuko ayo masezerano atubahirijwe. Ubu ngubu rero ibyo barimo bakora ni ibikubiye mu masezerano bari baragiranye na Joseph Kabila, ariko utaraje kuyubahiriza, ndetse n'umusimbuye Tshisekedi ntayubahirize. Bo bakaba barashatse ko ayo masezerano azubahirizwa mu buryo buturutse mu mbaraga, ko bamweretse yuko afite imbaraga kurenza uko babivuganaga ku magambo, bagashaka kubemeza ku buryo bw'umunwa w'imbunda. Aha rero kuba iki gice gifite abayobozi babiri, gifite umuyobozi washyizweho na Tshisekedi, gifite n'abandi bayobozi ariko nabo bahoze mu gisirikare
cya AFC 23 kwereka yuko mu by'ukuri bazakomeza guhangana mu byerekeranye n'imbaraga ndetse no mu buryo bwa politiki. Yego. Ariko ikindi twakwibutsa abaduteze amatwi ko uyu Joseph ni umuhungu we bita Eraste. Uyu bundi yari yarasanywe igihe drone za FARDC zarasaga ushinzwe iperereza muri AFC 23 agapfa, n'uyu bari bamurashe ariko ntiyapfa. Navuga yuko rero kuba ahawe intara ni umuntu yizi, ni umuntu wayibayemo igihe kinini, wakozemo ibyerekeranye n'iperereza, wakozemo ibyerekeranye n'igisirikare, aje kuyobora yizi kugira ngo arebe yuko ibibazo birimo byakemuka nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa butamwemera. Hari abavuga ko ibintu biri kototera no kuba hazaba na kudeta mu gihugu hose. Ntabwo mbibonamo kudeta kubera yuko hagati ya Kinshasa ndetse na Goma hari ibirometero byinshi cyane, kandi urebye ko Tshisekedi abanye n'abandi bayobozi batandukanye, ubona babanye neza mu buryo bwo kugira ngo bisahurire igihugu. Ntabwo babanye mu buryo bwo kugira ngo bayobore igihugu, ahubwo no buryo bwo kugira bagisahure, kubera yuko imiyoborere yo ntabwo ifatika ugereranyije n'uko yatangiye manda ya kabiri. Ubona ko harimo ibibazo byinshi kurenza ibyari biri muri manda ya mbere. Kandi n'abayobozi bafatanyije ubona badashaka kubikemura mu buryo burambye, ahubwo bashaka kubikemura mu buryo bufifite kugira ngo bakomeze kwibonera umutungo bawigwizeho mu buryo cyangwa ubundi. Yego. Kudeta ntabwo nyibona iturutse kuri M23, yenda kudeta yaturuka mu bundi buryo abayobozi batahuza, ariko urebye ubu ngubu barahuza kubera ko bose basahurira mu nduru. Vesa, ejo rero M23 nyuma yo gutanga agahenge ntikubahirizwe n'ubundi imirwano yarakomeje. Uyu munsi muri Kivu y'Amajyepfo bimeze bite? Mu gice cya Sud Kivu M23 yari yatanze itangazo ivuga yuko igihe FARDC yabataka bazitabara. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje yuko agahenge katanzwe na M23 katubahirijwe. M23 yabakwebye. Bo bavuga ko ari M23 yabakwebye. Batangaza yuko FARDC yabateye bakitabara. Imirwano rero yabereye muri teritwari ya Karehe. Birangira agace ka Nyabibwe kari kari mu maboko ya FARDC ndetse na M23 kuko kari kagabuyemo kabiri. M23 ikigaruriye ndetse yigarura n'akandi gace ka Nyamasasa ndetse na Murambi. Birangira rero barimo berekeza kuri centre ya Karehe kugira ngo nawe bagifate. Dukurikije amakuru Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa yahaye radio mpuzamahanga y'Abafaransa, yavuze yuko ikibuga cya Kavumu kiri hafi nacyo gusatirwa cyane. Uko abaturage twavuganye nabo twabajije uvuye Nyabibwe ndetse na Nyamasasa na Murambo ugera ku kibuga cya Kavumu, batubwira ko harimo ibirometero 80. Ibirometero 80? Urumva rero ibirometero 80 jipe ya gisirikare yabikora mu gihe kingana n'isaha. Isaha ahubwo se niba yagerayo. Yabigezeyo, kandi twumvise yuko abaturage barutangarije ko mwakara agace ka Nyabibwe hari jipe nyinshi za gisirikare za M23. Nubwo zisa n'iza FARDC ariko babona ko ari za M23 kuko bazibonye bazizana igihe bamaraga gufata Minova. Zimwe zari zasizwe na FARDC mu gihe bataga umujyi wa Goma bakirukana umutwe wa M23 kawigarurira. Navuga ko agahenge katubahirizwe kubera ko impande zombi nubwo zitana ba mwana, imirwano yakomeje guhera ku wa mbere kugera uyu munsi bakirwana. Abasirikare se bivuga ko bafashwe ba FARDC na FDL ibyo byifashe bite? Amakuru dukesha imboni zacu ziri muri Sud Kivu batubwiye ko igihe M23 yahanganaga na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, afashwe umukoroneri bita Kano Kamanzi afatirwa mu gace ka Nyabibwe. Umukoroneri ni wa FARDC? Wa FARDC. Bikavuga hari andi makuru nanone twari twabonye yuko uwitwa General Otto Karame nawe yaba yafatiwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe yageragezaga
kwambuka, ariko ayo makuru turacyayakurikirana neza kugira ngo tumenye nyirizina niba koko ari ukuri, kuko amakuru twari dufite bwa mbere nuko yari yabanjije kwishyikiriza umutwe wa M23 bikaza kuvuga yuko yawutorotse yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko yaba yafatiwe ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo. Turacyabikurikirana tuze kumenya nyirizina niba ayo makuru koko ari ukuri, yaba arahanyuze ajya mu Burundi cyangwa niba atari byo, tukaza kumenya niba yarageze mu Burundi nk'uko bivugwa, kuko dufite imboni zacu mu Burundi Bujumbura, nazo tuzazibaza niba zaramubonye, niziba zitaramubonye tuzemeza ayo ngayo ko yaba yarafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agerageza kwinjira mu Rwanda. Vesa, perezida wa Malawi aherutse gutanga itegeko avuga ko ashaka ko ingabo za Malawi ziri hara muri Kongo zigomba kuvayo. Igihugu cya Malawi, Tanzania na Repubulika ya Afurika y'Epfo nibyo bihugu byari byarohereje ingabo hariya muri Kongo mu buryo bw'umuryango wa SADC. Uyu munsi kwa Malawi rivuga iti izi ngabo reka twe tuzikureyo, bisobanuye iki? Icyo bisobanuye nuko babona ubutumwa bagiyemo batabushoboye, bakabona kandi abasirikare babo barimo bapfira ubusa. Barabizi ko ejo hashize Tanzania yacyuye imirambo igera muri 14, imirambo ya Afurika y'Epfo ndetse n'iyabo, ndetse bacyura n'inkomere zigera muri 12. Ni imirambo banza 15 niba atari 14, turabona amakuru nyayo yemeza ko imirambo yatwawe ari Afurika y'Epfo na Tanzania. Turacyashakisha, ariko biravugwa kuko n'inkomere zingana gutyo. Urumva Malawi nayo irareba ikavuga uti niturekeraho ingabo zacu zigakomeza guhangana n'umutwe wa M23 kandi nta bushobozi dufite bwo guhangana n'uyu mutwe, dushobora gutakaza abasirikare bacu mu nyungu zidafatika. Niyo mpamvu rero perezida wa Malawi Dr Chakwera Lazarus yaciye iteka ko ingabo ze nta gisabwe zikwiye kuva mu kiriya gihugu biri wabo. Ariko ikindi bisobanuye uko babonye ko Tshisekedi cyarwanira kidafatika, nta mpamvu arwanira, bigatuma bafata ibyemezo byo gucyura ingabo zabo. Turaza kubona na Tanzania cyangwa na Afurika y'Epfo baza gufata ibyemezo nk'ibi. Afurika y'Epfo se ubu ngubu bibaye hitaho ngaho Goma ndetse no muri Sud Kivu n'ibiri. Muri Sud Kivu Afurika y'Epfo ibayeho ibana na SADC nk'uko bisanzwe, ariko muri Nord Kivu ibayeho icungiwe umutekano na M23, ari nayo yigenera uburyo bwo kubaho amanywa n'ijoro. Yego. Ya Vesa, reka tugushimire, urakoze cyane kuri uyu mwanya. Murakoze namwe kuba mwampaye ijambo. Urakoze cyane. Ni umunyamakuru mugenzi wacu Vincent Habumugisha, abari hariya mu karere ka Rubavu ariko adukurikiranira amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro bivuga ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo birakomeje. Urabona abadiplomate benshi, abakuru b'ibihugu. Uyu munsi buracyukumva umukuru w'igihugu w'u Rwanda yaganiriye n'undi cyangwa yaganiriye n'abandi bayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu amakuru ahari nuko Perezida Kagame yaganiriye na Antonio Costa wa EU ku biri mu mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yaganiriye n'umuyobozi w'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU Antonio Costa ku ngingo zirimo umubano w'uwo muryango n'u Rwanda ndetse n'ibijyanye n'umutekano muke uri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero bijyanye n'ibi biganiro ni Perezida Paul Kagame ubwo yabitangaje ku rukuta rwe rwa X, aho yagize ati nagiranye ikiganiro cyiza na perezida w'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU Antonio Costa. Twaganiriye ku biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twemeranya ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo ndetse n'ibisubizo bishingiye ku biganiro bya politike kugira ngo himakazwe amahoro arambye. Umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko mu biganiro bye na Costa hibanzwe no ku kijyanye n'uko impande zose zibireba zigomba kugira uruhare mu gushaka ibisubizo ku bibazo biri mu burasirazuba bwa RDC. Arakomeza ati twaganire kandi ku mubano ukomeye usanzweho hagati ya EU n'u Rwanda binyuze mu nzego zitandukanye z'ingenzi. Perezida Kagame amaze iminsi agirana ibiganiro n'abandi bayobozi, aho ku itariki 29 Mutarama 2025 yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga
Marco Rubio ku ngingo zirimo n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yaganiriye na Cyril Ramaphosa, murabyibuka iminsi hafi ibiri, ibyo nabyo bigarutseho. Yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean Noel Barrot mu ruzinduko yagiriye hano mu Rwanda. Muribuka ko uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yari yabanje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa 10 2024 yakiriye intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU mu karere k'ibiyaga bigari, Ambasaderi Johan Borgasta. Aba rero uyu mugabo we yari yanavuye muri Angola ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakiriwe na Minisitiri w'umutekano w'u Rwanda, Minisitiri w'ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda. Ibyo byose baganiriye ku mutekano. Hari abadiplomate benshi n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagiye bagera mu Rwanda, abandi bakaganira mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri iki kibazo kigendanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bakunzi b'Umuryango TV, reka tubashimire cyane. Turakomeza kugenda tubakurikirana amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, umutekano uhari, uko byifashe, amakuru yose aza turagenda tubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowap Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga, energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowap Merita, Mowap Rosana ndetse na Mowap Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage, cyangwa bahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. United Scholars yabateguriye ihuriro rizaba ririmo abakozi bayo ndetse n'abaza kaminuza bakorana zakira abanyeshuri, aho wowe ushaka kujya kwiga hanze mu buryo bwizewe buhendutse kandi muri kaminuza nziza, usabwa kuzaza muri iri huriro ngo uhabwe ibisobanuro birambuye cyangwa se ubaze ibibazo byose wibaza. Tukazahurira muri Hotel Ubumwe Grande kwa 5 tariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2025 guhera saa 3 za mu gitondo. United Scholars binyuze muri za kaminuza bakorana ikaba bafitiye amashuri meza muri Polonye, mu Budage aho wakwigira n'ubuntu ndetse unahembwa. Mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada harimo naho udasabwa amafaranga ari kuri konti. Gutangira inzira yo kwiyandikisha no gushaka ibyangombwa ku bashaka kujya kwiga haba uyu mwaka ndetse n'utaha bikaba byaratangiye, ndetse abazitabira banashaka guhita batangira inzira yo kwiyandikisha hakaza hari abakozi ba United Scholars bazaba bari kubafasha. Ibyangombwa byo kwitwaza cyangwa se andi makuru mukaba mwahamagara kuri nimero 0788 30 43 87 cyangwa se mukagira aho United Scholars Center ikorera muri Centenary House muri etaje ya 2. Muhawe ikaze muri United Scholars. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini n'intoya imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa echafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu gifaransa, props mu cyongereza cyangwa amastation mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije.
tureyi rozanje cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuza insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dara ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dara aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tureyi de pure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko, zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Tema and sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba, kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi, burinda kandi imbeba zigenda muri plafo kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presiyo zirimo amakude, amate, byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi. Ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Sekose wayisanga ku muhanda wayitexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788621558. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza.